Swastiastu alit-alit makosami ngiring raga melaja basa Bali. Inggih, saksian iki nggih. Iya, ngiring alit-alit sami raga melaja gantungan nggih, gantungan dan gempelan aksara Bali. Sane wasta Wriastra. Nggih, lanjut. Nah, niki cingak mangke sareng sami. Niki gantungannya nih aksaranya nggih. Oh, cingan. Nah, tato cara nyuratnya nih puniki. Saking atas tumun niki mewasta gantungan H. Jadin A. Nggih. Lanjut mungkin ki gantungan no. Nah, niki yo cingaan salin nggih, salin nikinya. Antur mungkin gantungan C. Nah, cingaan cek niki yo gantungan C. Antur mungkin gantungan R niki guung niki yo cingaan. Nah, salin nggih, mau salin. Antur. Nah, niki gantungan ko. Nah, niki gantungan de. Nah, salin ya. Gantungan de. Becikannya lainnya nih. Alantur malih. Niki gantungan te. Pialet gantungan te nggih. Nah, cingaan. Antur. Nah, memangkin gempelan. Niki mewasta gempelan se. Nah, letakannya di samping aksara sagi alit-alit tulis nggih. Niko penempatnya ring belakang. Nenten ring bawah nggih, nenten ring sor. Antur. Ki gantungan wo. Nah, bahasa gede niko nggih. Wo. Nah, cingaan. Niko masa gantungan wo. Antur malih. Nah, niki gantungan le. Kelingan niki gantungan le letaknya ring bawah. Nggih, yang gempelan ring samping. Dur. Nah, gantungan me. Sekali huruf C nggih. Gantungan me nya nggih. Niki patah taler ring beten tongos ngade ring bawah nggih. Andur. Niki gantungan G. Nah, iki patah taler ring beten nggih letaknya nggih. Antur mangken gantungan B. Nah, iki ring beten taler tongosnya nggih, ada ring bawah. Nah, niki gantungan nge. Nah, patah taruh ring beten niki tongosnya nggih. Kelingan salin nggih, ada ralit sakereng sami nggih. Nah, gempelan po niki di samping ngen ampun mewasta gempelan pasti letaknya ring samping ring duri nggih. Nenten ring bawah nggih, nenten ring beten nggih, salin niki. Nah, lantur mungkin. Nah, gantungan J niki nggih, J. Nah, cingak sekali huruf G besar nggih. Letaknya ring bawah ya, di ring beten nggih.
ongosnya nggih. Nggih, lantur mangken. Gantungan iya. Jingaan iya nyamu. Nggih. Gantungan yo nekat niki nggih. Ring beten penek kide. Ikutnya nggih, sekadi arit kide nggih. Lantur ke gantungan. Nyeng. Jinga alit patah niki tulisnya nggih gantungan sarang pinten gantungnya nggih nya patah niku. Niki cingaan sana jangkep niki. Niki salin nggih. Salin niki alit-alit. Niki nih jangkep nih, salin nggih alit-alit nggih. Niki aksara Balinya nih gantungan dan ngintel. Kue sastrone banyak nggih yang jangkep. Kayak niki kalau ngajar gantungan. Yakin niki alit-alit sampun kuning nggih. Enak aksara Bali yang tekan kelas 3 sampun. Tulis dasar aksara Bali nggih. Terus cetak nyuwun. Catet niki alit-alit sampunan meneng memegang cara patung ampun males nggih. Catet manuwikan nyurat aksara Balinya nggih. Nah, inggih amun ika dumun niki malih wawanin Om Santi Om.